Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa kapada. Manibod dito'y Nemars Studio. At tuwing araw din na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasing problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya natin manan ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manan mang tidbiag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay tumet balakadan. The problem of the day ni Joan iti probinsya iti Cagayan nga ina pinauluan iti istrikto unay anaganak. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam a Joan. Dear Cassie, sakbay man ngayon isalaysay ti pakasarita kasin yung nga kayat ko nga itaklin iti dito nga programa. Kablawang kay man di Nemars Studio iti happy 6th year anniversary. Kasamaten naragsak nga aldaw kada kayo nga agserserbi di Nemars Studio. Kablawak pa iti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya iti dito nga programa. Ilingid naklatan itinagan a Joan at taga Cagayan. Ti parikot ko kasin kat tinalabas nga kinaistrikto dagiti naganak kanyak. Nga uray no adamoten nakem ko. Uray no agtawen akon iti 20 ket 7. Istrikto da pay lakanyak. Siyak ngamin ti bugbugtong nga anak datatang ken nanang. Ore kasanot ayat ko kuma nga aramidik digidikait ko nga aramiden. Iparit mo't datatang ken nanang. No apay ken kasano nga nagbalin nga istrikto dagiti naganak kanyak. Daytoy man ti inak inuten abinsa-binsaen kasinyo. Ket kastoy man arugyak ti amin. Nay, adda ka mo't gaya am Joan. Uwen tatang, sa dino ti ayan ni nanang. Adaag dito yung anak ko. Nakapasyar ka man dito yung balay. Tang, nang. Apay nga, adda awit mo kadakil abag. Tang, nang. Sa dino ti ayan ni Huben. Awan ni Huben nang. Anya, ti kahit busawan. Da kayo laeng iti anak mo ti may ditoy. Dapat dakilabag nga awit-awit mo. Uwentang, apay nga awan ni Huben. Di na ka dinasango ti imay nang itulog kada kayo nga agina ditoy. Kinapay anya tinagyanday ta nga dakilabag. Nay. Agsansaning ikamot nga nagawid. Unyag paisaw. Ibaga man tipod no Joan. Apay, nagsangsangit ka kade. Tang, nang. Insin ako ni Huben. Anya. Apay mat anak ko. Nalabes una yung tiki na maamasboy na. Mamasboy ko nam. Uwentang. Apay mat nga nako nam nga mamasboy ni Huben. Kasaan ka din ako nam nga. Kunam nga amum ti ugali nan. Ti amok mat nanang amok ti amin na mamipay.
amin nga ugali na. Ngimi di idi nyawid nak iti balaydan. Gaputaad dan anak mi. Ijay mateng nga nadoktalak ti madi nga ugali na. Apay mat nakunam nga mamas mo iti asawam. Di kay pen, di mo't natulag yun ti kasaryo ay Saanin tata? Diyak kaya ti may asawa iti kasken ko na. Apay nga main, Joan, anya tinaramid na. Apay nga nakunam nga mamas mo iti asawam. Kasanumit nga main. Talubulan ko nga nagyan ijayan di balay da. Ang imniman. Imbes ko mga siyak nga asawa na ti pangipigaman na ti sweldo na. Nimat nanang na. Ay sana mabalin na. Sikat asawa dan. Inyawid na kan. Nga puta asawain na ka. Uray no di kay penagkasar. Ang imadan sungsung bata na king ka. Sungarod tang. Apay nga min aya nga iso mo ti pang titan na. Unay mo day dyan ka huben. Sano dumawat ak? Tip-tipi din nak. Ininto nga ni nanang na. Magatang na takayket na. Di ba kaluksawag launay? Dumawat ak iti. Igatang ko di vitamins ko tapno pagpatubog ti susog tapno makapasuso ang ti anak mi. Saan ka nung imanay ti sweldo na ta? Gayam kit. Inggatangan na ni nanang na iti nginginain na bag. Ha? Anya? Inyon unana pa iti nangina nga bag. Ninanang na. Ngim dito anak yaw. Unyarod na. Kaya hindi sinalangad ko, Joben. Pinagkaduan da nga gina. Ay, saan nga mabalin mo tikas ta? Unay mo't dagitan. Ay, kita sayaat mo't Ay, kasano ka rod, kasano kay nga gina. Dituyak latantang. Sana balit ada kami maut ka ni tatang mo. Uwan mo ta. Arigat no may asawa ka, iti kasi nga, mamas boy. Uwan nga rod tang. Baka agsagabak tulaeng nakarkaron doon pa nagsagabak no. Nagbayag agin dyan. Ay kitagpaiso idadanas na ka na dyan agin Iruruman da ka pa balasang ka saan na bale. Imbagkid di ata na doktalam nga nasapsapa dahi tang ugali na. Itatadi kay pinagkasar. Sana bale anak ko. Ada kami mo't kaninanang mo nga magsuporta ka da kay nga gina. Sakto lahat agbalin nga tatang nga taapukaw. Agyaman ak tata. Agyaman ak na. Oh, agyaman ak Joan ta. Pinadgamtikid daw ko nga kita ta dito Kit nakukulkulit kan tumit ngamin. Dinakmat sardingan iti chat, no saan ko nga patgantikid daw mo nga kita ta. Ngamin, agayatak na talaga king ka. Uray no, amom nga, adan anak ko iti kinabalasang. Ket uray pa Iti kinagpaiswan na. Aklunek to ti anak mo, akas nagtaod kanyak. Talaga? Wen? Nakasagana nga, mangikalay sa king ka. Tapno adan tumatlaeng, mariingan na ti anak mo nga, ama na. No kahit mo, into no birthday na, paalak to. Talaga? Sakto ti makamon, iti pa nag-birthday na. Agyamanak no kasta. Agyamanak, Miguel. Siyak, tirumbing agyaman king ka, Joan. Gaputa, inaklon mo ti ayat ko. Inaklon mo ti panagayat ko king ka. Ti amok no. Ti amok no, awan tinamnamak king ka. Manmanuak kaming nga rumwar. Kalpasan nga nakatanggadak. Agtrabaho ako mangin. Agaw-awir mo ti ubrak iti ubing, iti anak ko. Maawatak da ita. Kat sakton ti agbalin nga kabadangam, iti panagawir iti anak mo.
iti anak ta. Talaga nga, talaga nga nakasaganan ka nga mga kaklon iti anak ko, nga mang bigbig akas nagtaod king ka. Gwen, ikarik king ka. Ipatig ko ti anak mo, kas ti panang ipatig ti maysa nga pudno nga ama iti anak na. Oh. Okay lang kada. Tatangkin nanang mo nga, inyawid na titi balayo. Okay lang. Kinimbagak mo, ngay tulog ka dito nung nga trabi eh. Ta saan na mabalin nga umiyang ka dito eh. Ta tingar anak mo. Kat talaga ah. Ti impakadak kada tatangkin nanang. Kaya ada na ki birthday ya. So ngay tulog na to, sakbay ti tingat trabi eh. Awan di pagdanagam. I love you. I love you too, Miguel. Gori ka. Apay. Angin. Di tapi unin na ba yung nagamam mo? Oh, good. Ano ti problema? E di amuin ti ugali ti maysa ken maysa. Bayat iti panagayan ayat ta. Ha? Mamamutan tumatla ti tunggal maysa. Angin. No panunutem, nga kalpasan nga, ada mapasamak ka data, kat baybayan ka, dahi tati nagbidto tam. Saan ka nga baybayan? Ora ikasar ka yung tunubigatin, no kayat mo. Saan mo mabalin? Makigtot laki di tatangkin nanang ko. O sige, paliiwen ta. Ngayon dahil tilat may pasigurado keng ka, Joan. Sikat ti babae nga kahit kung agbalin nga katakunay-nay ko ititong palbiyak. Tandaan am dayta. Jak to ka ba ila na mapukaw ka itibiyak ko. Isu nga, agtalik ka kumakanyag. Ikarik. No anyaman di mapasamak ka data, Joan. Sungbatak. Sungbatak. Sabi ko matatong paalim dahi tanga karim, Miguel. Kat si papalubos akon. Iti anyaman na kaya't mo mapasamak. Talaga? Agyaman ang to kasta. Di kan to agbabawi, Joan. Sika pa yung tinangikat iti t-shirt ko. Kastigayam ti kayat mo ha, Joan? Apay. Na-wild ka magkayam. Kina-wild ka di tayo jay. Saan ka di nga? Gagangay laing nga siya ti may kat ti pagan-anay mo. Kat si kanto mo ti may kat iti pagan-anay ko. Sa bagay. Gusto ti ko na. Ituloy na nga rin. Miguel. Sige. Sige nga rutin tayo rabaw ni sutket mo. Uwin. Tiket ko tayo rabaw. Miguel. Miguel. Tiket laing mo, Joan. Sige. Sige. Agkabalyo ka, Joan. Miguel. Miguel. Joan. Miguel!
Anya ti nasisita nga pagsaritaan ta ako nam. Manganta pa eh. Ibagam lata itan. Sa tanto agorder. Angim amangan no. Awantot ganas mo amanganin no. Ibagaking ka tinasisita nga pagsaritaan ta. Ha? Anya ka di ta? Promise. Saan na maapektaran ti ganas ko ang mga talaga mabisina. Promise. Wen, ibagamon. Agdadagsenak, Miguel. Ha? Masikugak. Saan pa nga mo datatangkin nanang ko? Diyan ka mo ti aramide. Ha? Panagrik na kit. Di damo nga, ada napasamak ka data, nakargaan ako. Kagap-gapok iti obigay ni. Nasurok 2 bulan hindi si Kuko. Kit bilbilang eksakto, di damo nga ada napasamak ka data. Ay, kwa. Sana bale. Tong palik ti kariking ka. Talaga? Talaga, Miguel? Kunak mo nga tong palik, nga tong palen ti kariking ka. Nga awan ti pagdanagam. O kaya't mo? Iyawid ka doon ni di balay mi. Anyan tong ata ti reaksyon datatang kinanang mo. Kahit awan ti mabalinda na. Aklunin dan. Nga adan to na pukod na kanya kon. Sige. Ipudnok tong arod ka datatang kinanan. Angin pagsaritaan tanto ka din ti panagkalay sa ta. Kwa. Aglibin ta palaeng. Ha? Awan pa namin ti urnong ko. Kas makita mo. Awan man trabaho itan. Nagalas mo ti ugali dahil ti employer ko. Stricto damat unay. May sala ka malim, uung tanda ka. Sige. Dahil tatigong kunaking kan. Unay kamutan na nako. Tang. Ape ngamin aya nga impalubos mo nga nailawan ka manan iti may kadwang nga gundawi anak ko. Saan mo't na? Saan mo't na makunangan panakailawan dahil napasamak na nang ta? Nasayaat mo't ni Miguel. Saan mo't nga mamas boy isuna akas kin ni Huben? Wala nga nabit pa gaya nga na amubday ta nga Miguel. Ngayon panagrik nagtatanggan. Iso nga talaga. Ta idi impudnok king kwa na nga masikugat. Iso amismo't nang isingasing nga iyawid na kulit ibalay da. Ay, saan nakamot pa nga kasar ako nam? Saan pa ngamin, saan mo't pa ngamin nga nakasagana lakay? Tad awang maggahan trabaho na ita. Da trabaho na idinanang. Iso na lang ta saan nga agbayag iti kumpanya nga pagpapayan na ta. Tapay, masadot ka ta awang nga tatian anos na nga agtrabaho. Saan mo't siguro tatang? Saan mo't siguro ipalubos? Nga agbisin kami nga gina. Sapay kumaa. Dahil kami tikukunakin ka. Di mi pa amo kininanang mo nga dagayam kaayan ayat mo. Unay kan anak ko. Halos katangtanggad mo laang. Adamad gayam nubyo mo. Katita masikog ka manan. May kaduan to nga anak mo na nakaw. Una nang sigurado akon kini Miguel. Sigurado lang. Nakababain da itan no mamindo nga mailawan ka. Mamindo adaras nga. Aganak ka abalasang. Iti sa bali nga lalaki. Saan mo tatang? Saan ko ipalubos tatang? Sigurado mla anak ka. Panpanunutin milaeng mo. Tigi kasasaad mo.
ti kasasaad yo, iti anak mo. Kat ita, masikog ka man ay. Ay, kakabil kayo! Ay, rumor kayo! Rumor di... makatuloy din daw! Nanang, ninsamot, Miguel Dayjay, agkarkaryar Jeruar. Ay, isong agpaisaw. Ay, napartit ba na ni Miguel? Anya, kasta nga talaga ti ugalin tay anak ko. Ay, iso nga mas dawag do anyat na ngay ayatam iti anak ko, anak balasang ko. Nanang, kamusta sa daw, di makaan alos iti trabaho na. Kasta ti ubra na, mapanagbarbartag. Sa no mabartag, no adala din na kinayat kadagiti kinainuman na. Agkarkaryar, agarit-arit, aguri ka, taebak ni tatang yo. Tamapan na anawain ni Miguel. Rumor kayo! Selakan lagi balkalayan! Nay! Joan! Nang? At damat man awit mo nga dakkilabagan. Asa din no ti ayan ni Miguel? Awan na nang. Da kami laeng gini baby. Sakit at da awit mo nga dakkil nga bag. Ay, ala. Isumlag tayo ti balay. Ay, lakay. At da ni Joan. Ala. Idi sumpala day ta, anam. Amo ti anak mo. Agol ka. Agal ko hulak. Nang. Lakay! Aba. Tang. Ada akpay. Ada kami pay. Anya tiket na sa unday toy. Tang. Kasla nakitak da ito yung eksena na anak ko. Uwin nga raw, lakay. At damot man awit nan nga dakkelabag nga agawid dito balay. Nga saan na mo takadwa ti ama ti anak na. Sa dino ayati ayan ni Miguel. Joan. Nang. Di mo kusawan nga nagsina kay manay. Agsangit ka mo tinanak ko. Apay nga men. Anya ti rason. Ano natuktalag tipod nga ugali na. Anya? Anya? Mamartik mo't gayam kinsadot. Ti mismo naganakin kuhanan tinangidurduron kanyak. Nga panawak ti anak da. At ididamo ka no ti amuda no siya kung ti makapagbalbali ti anak da ng imsaan. Nagbidod na ka no. Nakaskas dilat na ka no mit nga agbarbartek. Nga awan iti agbayag nga trabaho na. Awan ti turong ti biyag na. Iso nga nasasaya at pinagawid akla dituyin tatang nanang. Hanya anak kau. Jagbot garot kayat nga mayasawa kiti kaskin ni Miguel. Uwan mo't kindi Lumamartag sa kasta nga barumbado. Ang mga angkat no, si kanto tidangran na. Isungar tinapanunod ko tatang. Amang ano sa alang asak tidangran na. Amang ano iramraman ng tupay ti anak mi. Amang ano, no nakarod barbartek na. Da kami nga agin na ti pagbubungtutan na. Ada ka no ti gundaway na nga. Karitin na ti bukod na nga ama. Ni mismo tatag na karitin na. Nakikit, nagalas man maggamit ti ugali dahi dyan ka Miguel. Kaya ibaglayan nga nabalasan ko. Ibaglangan ta saan kay penga nagkasar. Ang tila makadakos. Naganak ka manayin, iti may kandua at daras. Saan na balayin? At a blessing magday ta ubeng. Tinasisita akat, nailiklik ti anak ta, iti mamartag, ken barumbado nga lalaki.
Ala, gusto ba't kindi tinaramid mo anak ko? Ang sabi ko mata, agserbi nga adal kang kadaytan. Wen nanang pakawanan da, tatang. Nang, anak ko, itatala katanggada ko, iti may kadwa nga anak ko. Kaya't ko ti tumulong kada kayo. Anya ti kahit mo sawan anak ko. Naamiris kong dagiti bidot ko iti napalabas. Kaya't ko nga ipamaysa dagiti anak ko. Kaya't marik na ka mabanbanog kayo kini tatang. Kaya't ko nga agsapol iti trabaho nanang. Ay na, kabailan mo yung pelakin tatang mo. Babasit pa, di kita doang anak mo, ta nagsaruno laang. Nagsaruno nga tawan, ti panangipas ngay mo kadakwada. Adamat di kayo ti dado mga kakasinsin ko nga. May mga awir kadakwada. Ni kasinsin mo nga lorna nga aging ga itakit awan pa iti anak na. Ana isen nga may mga aywan dagiti anak mo ang sa bali laeng ano si ka nga mismo nga inada ti mga awir kadakwada. Unang kahit kaya nga tulungan ta amo ka marigregatan kayo nga agsapol iti kasapulan mi nga agiina. Alakot. Adaking ka anak ko. Adaking ka. Nasayaat mo't kadita na panunot mo dahi ta. Di nila amo ano pagpatinggaan ti pigsami kini tatang yaw. Tatang mo. Akot. Sika basta laki di anak ko. Ipamay samon dagita anak mo. Ipamaysam ti agtrabaho para kada kayo nga giina. Saan mo nga panpanunutan na yun, dakam kintatang mo, takabailan me nga biyagan ti pagbagi me. Kat anyaman ti mabalin mga itulong kada kayo nga giina, aramidin mi anak ko. Agyaman ak nanang. No kasta, ingkagsapol ti trabaho, uwi nanang. Alakat, nasaya at anak ko. Kat sapay ko ma, tadi kanto agbiddutan. Uwi nanang. Sapay ko ma. Napintas to ti kasasaad mo iti masapulam nga trabaho. Nanang. Gusto mo timbagaking ka? Talaga nga si ka. Bulero ka nga talaga, Herman. Apen ako ng mga bulero at. Kaya dati ibagbagam nga. Saan na malasin nga duat anak ko? Mas daawak mangingin ka. Apa nga kay kaya't mo mga iliblibre anak iti merienda idinto nga. Amumit nga. Manumit lati sweldo tayo. Sana problema kanya. Ngamin, dati trabaho tayo. Kas lang palipasak lati oras dito eh. Takas di ko naking ka. Adamat iti negosyo ngem. Kaya kahit ko trabaho, tapno no, ada do ti mamamok nga tao. Ha? Wen, ada negosyo, nga mabalin ko nga panaw-panawan lata, ada tao ijay. Kahit mo sawen, agtrab-trabaho ka, ngem, mabori nga kami nga, agyan ijay ang TV pestok, di shop ko. Kaya iso nga kahit ko ti, agubra, lat tatap no, adot mamam mo. Gusto launay ti desisyon ko. Ha? Saan ka ko mga namam mo? Nung nagtali na daklat ta di shop ko. Imagine, duat anak mo, ngem napinpintas ka pa, ngem digiti kaubrahan tayo. Uy, sobra ka man. Napinpintas ka nga amang, ngem digiti awang pa anak na. Uy, grabe ka man. Pudno ti ko na, Joan. Sikan ti kapipintasan nga, namamok nga babae dito lubong. Deta ka manin. Saan nga gaputa in libre nakit umanamo nga kami ti bagbagam. Mamati ak amin, digita nga, pangbulbulatsing mo kanya. Kit api kami nga di ka mamati. Oh. Amom ka di no sino ti duwa nga katataangaan nga tao dito lubong? Ha?
Anya dito sa salud-sudan. Damdamagit nga rin ka. No asin no, out of billions nga tattao dito lubong, sino digiti duwa nga katatangaan, kaduduldugan, katuturpean. Ada ka di kasta. Ada. Ket syempre digiti awan adal na. Ada pa lang naduldog ngem digiti saan nga di adal. Digiti basta asino aya. Ibagaking ka no sino? Asino? Dagiti duwa nga lalaki nga nagdala ni tibiyag mo. Ha? Api nga duldog ko nang sala ka duldog. Kaduduldugan da, iti amin nga duduldog. Katatangaan da, iti amin nga tanga. Katutorpean da, iti amin nga torpe. Apay ba't ka na ibagam ti kasta? Oh, come on, Joanne. Obvious ba? Anya nga, obvious ba? Tilaang mangpasakit king ka. Tilaang mangipalubos nga mapukaw ka itibiyag da. Kat ti lalaki nga katatangaan dito'y lubong. Oh, dua da. E di isuda nga dua. Dagiti ama, dagiti dua nga anak mo, Joanne. Ngamin, no kumadanakam da, no adda panunod da, no kumanalaing da, no talaga nga haanda nga tanga, saan da nga ipalubos nga mapukaw ka itibiyag da. Kas kala diamante para kanyak, Joanne. Kas jay ti kapatig mo. Ket no bilang lain, day kanak ti gundaway ko. Saan kanto nga mapukaw iti biyag ko. Tadyak to ipalubos. Nga mapukaw ka wenno addan to mangagaw king kakanyak. Kasla diamante ti patig mo kanyak. Alagaan ka. Ipatig ka. Iti tungpal biyag ko. Ay ayatin kanto, Joanne. Herman. Saan kalagayan nga napintas? Nalaing ka pa eh. Nalaing ka iti kama, Joanne. Saan mo't unay? Sikakit di Nagano ti among nga posisyon. Basic lang mo't nagijay. Basta, agyaman ak launay. Agyaman ak ta. Imanugod kan nga dan mapasamak ka data. Ket, tong palik ti kariking ka. Ngano adaman bunga ti napasama kita. Nakasaganak nga mangsungbat. Dapat lang. Saan na mabalin nga? Saan na mabalin nga? Agbiddo ta kiti may katlong nga daras. Saan kantong agbiddot kanya? Di kanto agbabawi. Ken urit mo kayat mayawid ka dya balayan. Saan mo ta? Ken paliiwin ta pailain. Laglagi pa. Nabiit ta pa nga nagamam mo, Herman. Awan ti pagdanagam kanya, awan ti ilimlimed ko. Open book ti biyag ko. Oh, no kayat mo? Kanayon ta nga agkadwa. Tapno no, ad nga mamam muna. Sige. Masikog ka manan. Wala na. Ay, unay ka mo tanjuan. Di ka lang nagnakaman. Hintang. Asino ay atin nakasikugking ka? Nobyok tatang. At dagayam nobyom nga di mo yung pagpagkakada kami. Una na ka.
Kaano, basit pa ila tayo na udeng. Adaman kayan ayat mo kat ita masikog kamanay. Awan ti pagdanagan yun nanang ta, nasayaat ni Herman. Kastaman timbagam ideng, kadati na uday. Ure di muna. Nabiit pa gayam ngam amam, kaubraam, nabiit kami pa nga nagubra. Nang, amok ko na yan ni Herman. Nakasagana nga mga ikalay sa kanya. Kasano ka raw, dagit ito mga anak mo, ibatim dito. Saan na, tang, alay kita ta. Si aawat kanumot ni Herman kadagit yung anak ko. Ay, wala ngam nung ay, datanas na ida, tangran na ida, wano, irurumun na ida. Nangrunagat saan na mutaputot, dagita dua. Ay, saan na mabalay, jak kahit nga irurumun na, dagiti apukok. Kahit mo, agibatim ida. No, okay lang kada kayo tang. Ibatik pa lang arod dagiti duha. Malakit na saysaya at anak ko. Tabarigatang kalakit de. No ingka iyawid ti bagay, iyawid na kataan nubyom iti balay da. Sa sakit at dadigita duha nga ubing nga babasit pa nga anak mo. Ibatim lang taro dito yan. Kat iyam amom kada kami Dayta nakasikugking ka una nang. Huntang. Di ka ba'y maturog? Saan ba'y? Angin, api nga arwat ka. Di nalpas ka nga naginumin ka, di kakaduam. Kuha ko adabit pa nami. Anya? Rumor kayo rabrabi di talaeng, kamula dito kay Garaw. Anyan pa nyo dito kay Garaw? Api mapang kay Jai. Basta, dalang, una nga brabiin, Herman. Kasano nga ron, adamet ni nanang, kinitatang. Yung biling ka kadakwadan. Papalan nyo kami, Basta, dala papalan mi, adamet lugan di barkada. Sige, agan anat kay nga ron. Kitni. Ay, anak ko, mapaling nga kasarita ka. Joanne? Ay, nanang. Kahit ka nga kasarita, itataawan ni Herman nga anak ko. Anya ka dito, nanang. Pinalubusam gayam, iterimwar. Uwunta, ipilit namot nanang. Di namot iba gano sa dinot papanan na. May na. Di mo ka di amaw. Tian niya nanang. Kastat galad na. Aglalo no kadwana dahil nakakutse. Ti silver nga barkada na. Anya? Papananda ka di nanang. Ti ko na namapang kano dito gagaraw. So ti amok. Ada papananda nga pakiinuman injay. Siguro nabitinda dito saan nga inom ti papananda? Anya nga rod nang? Mapanda makisugal manen Sugal? Wan, naisem deta nga anak ko. Ay, jak amo. No kasanok nga tinggaran, deta nga ugalin na, deta nga aramid na. Iso nga tikunak, bareng no maikat na daytan, itata nang isang peten iti asawa na nga masikugpay. Ang awan matlata. Anya? Ay na Diyos ko anak ko, tulungan na ka di nga balbali ti ugali ti anak ko. Dayta kinasugador na nanang. Wan saan lang nga dayta. Ay na. Nakadado ti utang na gapo iti panagsugsugal na. Di mo ka di amaw. Nga anya nanang. Nagistayampay nagpakamatay isuna. Idita awan ti pagbayad na, angem na asyan matla di kiti kakabsat na. Nga adat abroad. Kat ita, kasta manan. Agsugsugal manan iso nga awanan. Awanan tinamnamain na nga tulong, manipod ka di kiti kakabsat na. Tadi naman tinungpal day di karina, nga isardeng nanti agsugal. Anya?
Iso nga, numaanusam laki dita anak ko. Anusam ko mga pagbalbaliwan anak ko. Tulungan na kami. Dakla pagyamanan minusikat makapagbalbaliw kinkwana. Abusta, awambat nga raw, di. Dita ada negosyo na agam binebean na mahit. Mapanbat agub-ubra. At di namot asikaswan. Gaputa saan nga naganar. Mapanagtrabaho. Ano kan, sa balin to mga negosyo at sirkanan. Ang utangan naman na kita pag negosyo na. Sana isugal ng tupay di kita maganan siya na. Awan di pagturungan di biyag na. Iso nga, pang-aasim anak ko, tulungan na kami. Anya ti kaya nasawan da ito'y Joan. Hey, nagtaga-inip ka di da ito'y mapaspasamag bakay. Ay saan ba? Kasla nakitak da ito'y nga napasamak kayo. Nga nagawid ti anak ta. Nga awit na ti anak na. Awit na ti maladaga pa ilang nga anak na. Ken ti dakkel nga bag. Ay, saan? Lakay. Guni-guni talada ito'y lakay. Nang, pudno da ito. Iya ka mo. Tagtaga-inap po no guni-guni. Basta. Nang. Pagawalindak ko, ma. Unay ka matenjoan anak ko. Anyaman ti rasunitan nga nagawid kan nga nagda kayo iti anak mo. Nadakkel man na bag ti awid mo. Ay, apo aya. Kasla kala dinaruam iti anak ta. Bakit? Sugador mo't kayam ni Herman. Nakat ano ka lupay ti utang na. Iso nga nagdesisyon na ka. Panawag isunan. Kesa may ramraman kaming tulang agsagabay ti anak ko. Ay, takot kami di kong kunakon. Awala tinasayaat. Ay, nakmalagubran. Tang. Naunay ka na anak ko. Gagangay la amaluksaw ta amam aga po ka dahito nga. Napasamak manan. Dahito la unay ti kabutbuteng mi nga mapasamak manan. Ay, natalon taon ti awiran mi nga apo ko me. Sa pasabali ti amana. Nang pakawanan daw. Dayta kami, kunam nga agtrabaho ka lang. Ipamaysam dagita anak mo. Manya tinaramid mo anak ko. Nang, di ka lang makaurure kami. Di ka lang agbiyagan nga awan ti lalaki ti biyag mo. Nagpaalilaw ka manan. Nailawan ka manan. Jakmat among agsugador gayam na ano. Ay kawan ata di ka mat inam mo nga muna sakbay mo nga ingkayang. Dagita doang nga lupaw. Kawan no. Di apo ko yun eh. Ay na. Saan lang aga po ka dati apo ko nga. Ay na. Oh nakagwapo. Malaki ni Lulo na. Lakay! May makitang di apo ko na eh. Lakay! Nang, apay anak ko. Nakatanggad ako. Ha? Anak ko mag-apply ti trabaho. Ay, nasaan na mabalin anak ko? Ay, saan ka nga trabaho? Di ti kalataonig ti balayad. Da kami ti agtrabaho kintatag mo. Anya? Wala nga kahit nga tulong. Ay na, di na udi nga imbagam dayta. Imbes nga sweldo, ti inyawid mo. Ubing, apukaw. Saan? Saan ka mapanagtamtrabaho? Kahit nga tulungan na. Tumulong ka iti sabali nga. Sabali abanag. Kas kumaitian niya. Kita, aywanam di kita anak mo. Aywanam da kita talong apukaw.
tada kamit makaamaw nga manggad kanila tatangmaw. Ang kaasi kayo nga, ay saan? Ada nga kakaasi kami, no mangyayawid kan tumanan iti may kapat nga apo ko, men. Manayunan tumanta, awirin, men. Manayunan tumanta, pakpakanin, men. Baka mabanbanog kayo. Ay saan? Ada nga mabannog kami. Di takalatabalayin. Saan ka nga rumrumwar? Ay, papanam, Joan, tang, inakla jay store tang, naggumatang. Kaya ada yung store dito, ay. Wintang, ay saan, siya kon. Anya? Siya kon di mabang gumatang, anya ka diti katangem. Napkin kumatang. Ay siya kon di mabang gumatang. Ay, kababain mo tang. Ay saan, mas nakababain, nurumwar ka, adan tuman ma'am amumaw, ket mangyawid kan tumanan iti may kapat nga po kume. Anya? Ay saan? Dito ka latarwaran, kitam di kita andakbaw. Saan nga? Mapagkarumwar-rumwar sa balin to ba ti madaldalapos mo ditan? Anya ti kayo sa wantang? Ay ket baka noing ka dita, kitam man ta langam, kitam man ta arwatam, nakakitkiting ta short baw. Sakit bakit kita tapuon ta marukong maw? Agdegdeg sa pa eh. Ikakit di ditan. Ala, siya ko di ba bang gumatang? Abang angkat na dantuman makasipot king kaditan. Nalaing bulbulatsing na. Kas kadagay ti talo nga ng bulbulatsing king ka. Iso nga, siya ko ti gumatang. Amon to, ita kwarta. Ay, wendang. Oh, apay anak ka. Makamu kayo bit kadigiti ubing. Taapay, papanam. Nalipatan nyo ka din. Tian niya. Birthday ni Kasinsin ko nga. Ni Kasinsin Delia. Delia? Ay, wala ya, birthday na kaya mita. Ang saan ka nga mapan? Ha? Apay mo nang. Ay, dito, dakam latati mapan kin tatang mo, nuno siya klatan, tayo iawidang kanto latati ka na mo. Angin inawis nak, inchat nak ni Kasinsin Delia. Inak ka no, saan na bale? Itugot ko tinauding anak ko. Itugot ko ni baby. Uray pa'y apay mitang. Ay, awan ti talat ko kan anak ko. Ba, uray no, itugot mo ti anak mo. Mga dantuman ditan, ti lalaki, nga, ay, anya ti kayo sa wanang, agad iti amo may sapalat anak mo, nakadagit ka iti lalaki. Dua ti anak mo, nakadagit ka lat na. Mga uray talot anak mo, makadagit kan to pa lang, narigatan. Saan nang, inak lang magi-birthday ka talaga, uray pa'y Akit na damama amom sa jay, nakas kadigit ti imun unang lalaki iti biyag mo. Halos katangtanggad mo pailain, hindi ka nakinubyo ka, ay saan na mabalin. Mga no, may sangaal daw, agawid ka manan kit ipudnom nga, masikog ka. Nang saanin nang, ay saan? Naibagam ti kasta edin, anak ko. Iso nga, pangkaasim ko pangkaasim. Ito'y kalatabalayan. Nang, kasanon diyang matrumrumor dito'y balayan. Iyan naman lakasin si uray pa'y anak ko. Mabantayan, da kaya, da kita nga kabagyan dayaw. Da kam to, pagin tatang mo, di da ka mabantayan. Uray talot anak mo, kahit mo palang amin mo, inang. Naklamagi birthday. Uray anit bagbagam, Joan. Kagura ka, ipilit mo dayta. Tang. Ay ito, brab dito. Awan tang, agpaanginak lang. Maturog man tikiti ubing. Ay, sobre ka pala di balay. Ha? Api tang, awan mati papanak, dito yak lang. Ay, basta sumre ka. Ada sumangpet nga agi-deliver. Ha? Agi-deliver tiyan niya tang. Dagiti order ko masapol ko dito'y talon. Nagpay-deliver ak.
Ken i-renovate ko datoy kalapaw dito tapno no adda paglinungan nga nasayaat aglalo kente dandanin ti panagtutudaw. Igkan kentay iti anyaman nga oras sumangpeddan asisigda siguro ningkan. Apin ko tang no adda dito. Ay git puro lalaki dagijay. Anya alaigkan. Ingkan anak ko. Pagsaya atam dati bagbagak. Uni kay matuntatang kat man ano ko man da makakita kanya kasabali nga lalaki. Umay damat lag deliver. Ay uray pa ay. Awan talit ko kingkan anak ko. Uray no anyat ibagbagam. Alay ka dyan, kanday, asitigdan. Kasin yung inatiw ko pa ay dati teenager nga istrikto dagiti naganak keng kuana nga saan da palubusan nga mapan makijaming kadigiti barkada na. Inatiw ko pa ay dati teenager nga saan na makaruwar iti balayda gapo tadida kayat nga palubusan nga makinobyo. 27 titawen ko kasin yung kastoy palat panang tratar kanyak dagiti naganak kanyak kit mas daawak. Jak amo no apay. Apay nga naka-istrikto daunay kanyak kasin yung. Iso nga nadaduma ket maluksawak ka dagiti naganak kanyak. Dakay man ti pagsaludsudak kasin. Makatarungan ka di, dito nga tratar kanyak, dagiti naganak kanyak. Saan ka di nga nalabes unay, dito nga kasla panang bagbagkel da kanyak, panang tingtingil da. Kakasla nakakulungak, nakabaludak iti bukod mi abalay. It's not fair kasinyong. It's unfair. Hindi nakapay kahit nga mapan nagtrabaho. Ori rumwalak lang mapan iji store gumatang. Mapanak ag-attend iti pasken nagiti kakabagyan mi. Sobraramot launa yun ti kina-strictot parents ko. Panagrik-nak ket mabegbek-kela kon. Dakay man ti pagsalud-sudak kasin rumbeng ka di nga agrebelde ak. Gaputa stricto una dagiti naganak kanya. Ala da kayo man di kasta titratar ti naganak kada kayo. So nga nagtakli na kiti programam kasin dadakay man ti pagpabalakadak. Anyamot ti may bagayo ka dagiti naganak kanya. Tapnong palubusan dak nga rumwar. Parubusan dak nga mga ramid dagiti kayat kong aramiden. Tapos saan nagkakastoy nga kasla nakabalod. Dahil di nga ron ti pakabuklan, ti pakasarita kasinyong deto'y may papaniti ka na stricto unay dagiti naganak kanyak. Uray no adamat nakang kon. 27 kon. Iso nga it's unfair. Sabay kumagat na kay Badit Adal, liwliwakan pagsaribingan ti biyag dati nga pakasaritaak. Uray ko nga ron dagiti balakadyo. Ket thank you ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuy mabekbekkel unay nga pagayam mo. Joan iti Cagayan.